Kun hanyo trap National Awakening Movement hakani ka sengi sajan kalai tarik naila harja arpasau. Kala sedang ban penlong ye gajalang pensungut hu pat ba halor kinong rim jong kaseng. Kabalong ru kum gajing pen kre ya ka election MDC ke ban salongshan. Haba kerana kani ka sengi working president ke KHNAM uba Thomas Pasa ula ther kani ka sorkar jala ka ba le menti haba de ba gajing jong ki samla halor ka wat jam ha gajalang pensungut hu pat ba balong hayo malki. Uba Thomas ulaong baka sorkar India kala dap pendu ika personal interview hendai kani gejala kadang nyai penlong ika interview tang na kabenta ka jingmentoy jong uwei arngut ulaong ba ar pulai teli gejala kila dap pendu ika personal interview hagi kam sorkar da ka jingtmu ban pelat naki kam tu jong ki katu ka ningut ulaong ba hagi ni singi ka KHNAM kala yakran ya kani kamat ber ka sorkar ba kinyai beteng ban bud dien ba yakran ya kani kamat haga juga por ula kerpat i upat ba balade kapor ban sange ke pediang keti bat kalade kapor ban ya rakti namar ban si pediang kanum manra kanu gajing bahaya kajela Pasarkan India kerana penduk ada personal interview. Aku mulai tadi bicara apa India kerana penduk. Ya kini kerumah pelong ini personal interview. Apa kita jadi kansorka? Maka cing temui kadai bagian lain. Nak kata cing kantuk jong kantuk katengun. Nak kalian ngejongi yang mau itu bajing takam hakikat kap sorkar kadai belum baik tang lembah kacing to lani kata riten selam na pelong ya kita interview kibas permentoy tang ikiwei yakiar hakini kender sini kita ngekren ini aman buat ke sorkar buat nang ni cakap ngendang ye keren lagi ngejungi kuah bersungku buat kerpat ke pajba lak biang ka pediang keti ladai kepor bari rakti baban si pediang lese kacing ba kenu la berwan bat dakajing sotulang jong babon barang inna Mencenolong ia kami dakam, kabudamkan, dakam kabakirki, kabala penmentoi. Ya kita pun mari ikut sama. Katakan tradisional bahasa kini di jam council banpai. Ini harusnya berada di district council. Ini harusnya berada di janjian district council. Balai dan lain. Ini dok. Cimiat kita di jaga di government hentar. Lani kita jaga juga di kendong juga council. Tidak penggelar residential. Tidak penggelar industrialis deh. Cimiat. Mana baidon ti akan dia pantan kelai ya jaga lagi kendong ya juga council pantan residential. Hasilong kadang kawai ke forest. Ini dia kepada juga forest bukan. Henry mentaka yang gawai ke office of political party ke bawah kepada orang nampak dan garo school union saja kedang jaga don kedai juga faras balai ke district council ke melawan kam ngeduk Joshua berada beraslam ranong samsung kepada nak ini dorong malki nanti cok ikan ina dunia keseng bilang kibala perang ya kemensim cenderang pada kejingnya lenti kejongi panang ni syakmat pumdo beginilang di bostad buat penyor kibala aban yaisha buat kibala bantur sabrang nak mentang dawa jong kejai pendriu kumbang ala kalian nadu meneh ya perlu ingin senang ya kenduk kasang kenam kawan ban kersil dia nak mentang jingi aki ya kalawai kajong di kotik di persa di para di jonga ber di jongpi ladang isu song tiatai nim yoi jingai nim kelatia nim keladem kai ke banjai ke cai penreu buat ya kari ke bayi ke jongi kumla pencai ba salam
Simon Gay Dibangi Day Ban Thamai Ban Kala Kat Tung Karai Kaba Pir Pai Ba Bin Shep Haki Por Ban Sawan Dengan Penslam Su Nakaliang Jong Gaseng Yai Kublai Sasisin Yafi Ginong Song Song Jong Malki Yai Parari Ciboyo Ban Singaplam Yai Ni Sikintian Argentin Di Pentai Jongi Hakabai Day Batkari Berkecet Benriu Bak Sasisin Ai Kublai Yang kedua Bas Nong Malki Apok Kedingelam Jong Rompak Senong Ai Bau Rompak Senong Jong Pi Unda Im Chong Pra Chong Chang Ban Undang La Ban Syakri Nak Bentang Kesenong Hi Porang Hawai Nak Bentang Kebit Kebiang Jong Kesenong Dia Kublai Sibun Yang kini Para Nong Yalam Di Pulau Terai Sitom Ban Perlong Yang kini Kejanmit Bentang Kabajob Ban Kabas Seiso Nang Ni Sakmat Ngingai Srem Bakum Kejai Penriu Nimdai Syuk Bentang Yotia Ni Bentang Syak Pentami Saya sempat nomor kejingma kaap man di tengkong dia. Panjang ke kentin, mulai sibun, mulai sehajar no, kejing yelang kalawat.